omururu kungira ari omukazi abukote sindikire omuchome ahabwa omurungerano bacheta betrayal okuryo mu kwehakana mutayo ari omushija akamushomesa yamushashurira yamufaho yamushashurira n'enju aho kuba natura ari kusoma obwire bwo kumshwera as in wedding kubushikire ayayanga think za kushwerwa aho kuba kuzire wanshwera ntuza kuba bukuyomba buri shaha noza kundetera stress emyaka yanje no shanga wagiteganisa no gukora kwanje mbwe niwo mugurusi wetindu kwenda nyesasiri uru nawe kwirukangira omukoti as we talk omwichi arikabura murro mwaba mutaru kubasa ebimukuraganisa nomba muraganisize kinkwenda muntu kuza kwehindura omushaha ya muhero bomanya nti basi togirinye leka kumala kugirinyo otuke lyantonde mwe kibasi kifuru kigubu kubo girinyo giraba buli muntu ateko kukimanya nti gwo musajja bwe yali akwagala wamubulira ebizibu byo nabikorako eiza bwolabanga tukyamwagala muyite otuleka bulungi otule n'abazaddebo obagambe muna omusajja ono yanteka mu miliyoni oba 10 tubeke esente ze tumuddiza sigenda kubeera naye nyabwa nje nitekateka ngo icyo kikaba kitashikire akatakira umwana muto ngo no bihwa rero aje kwarakure ayishanize wakuzere hataki yabona kwetegereza amazina ecya kandi kireka uwo mushyo kuza gukora ibyona abakozera kimanyise tukugira ngo hine uko abihabihirwe niko kwatwariziwe akimanyise we yatekateka ngo naja ni ko mukuzi mbwe kandi ikintu cyereze cyane kibi abandi bishiki abakwe batekateka ngo bantu bahwerwa umuringo barukwerwamo beyikirize batakakirwe kibahereze cyane cyo kushana utunabona ko barije kutwaza nyabwanye nitekateka ntafire yo kumanya ifuro kukiri kwingana ninga yacu cyangwa konka ubwo mushikebe na itaka kuba abi disciplined I think echobonero zechiba mugire ni ahabo kuba in the first place wecho mushikwata kagera ngo umushija no muzeyi obe namuhereza sente isi ko kutaho mu relationship wajya ngo umuntu naza kwero ba school fees ninga kushashoje sente for something mwikirizangine erya ango yo kugira ngo naza kushwera kiryari yo kubanza kureba yaba nemyaka mwingana ninga yayoke with it ubwo umuntu naza kushwera ninga uryoke nacho because it's like an agreement so aka ibibyona abatashemeye kuza kubereba ayikirize bamushwere kandi kwarata kukibasa mbaza kumukoma twenkabebembezi kana bagambira abashije tikizumira na nakujumira kona omukazi cyo kubasa kunyagu okunitwe cyo kunyagurra okumpanya cyo kubasa kwiba sente zo mushije muri ngogo kandi okanga kwikiriza cyo bampromisingire so omushije abirayikire kugenda omukoti akerwanaho kandi ajwekera abashije binja bari yo kwabakunyigirizibwa ntubashaba wa ryo mu mbera nkeje twikire tukwirukangira abashije hato mu Uganda bahindukire business z'abakazi hatogwe nojiro mukoti tukata no mahura kamanywa konka abashije babona bwine abashije babibira hama motoka babiho maju babiyahuza kanyina burchumwe cona ninshaba government eyongere kurwanira umushije abashije babona bwine abakazi nababakora byone barukwenda konka abashije bafero kenya kusimo gumushije jiro mukoti nayebare kandi ninshaba nguna nabandi barigeyo bareke kubera nyenda kwabara abashije abagenzi bandi ngusente mugume muzitayi mukureba waza kuhera nkogo mushiyo banzo manye ngushuware ahi waza kutasente zawe naho abo kuba abisha bindi binemetamambi tino muntu orkusingo mukazi omutamambi twenda kusima mushijogu abo kwa bashije abandi bino mutamambi nashango mucyunkogo amuniga mwita konka ntumusima abo kugira ngo afaro winjira iteka konka kandi kintu tujya miliyoni 14 nyingi atrista mushabe bonkibiri abwo kuba obabe barahamwe nawe ine benefits zinde ziyabe natunga tokanja bamanyirege bamazirege myaka yona ngwiwe tine cyabe yariri harabe habiraro agreement it is signed between those two people then omushakija kagihenda of course nkabanyankoro kubagamba omuntu ari kuryendagana nayi ne kushashura so mukinashimire kushashura
kwehabe hatariho ndagana abashija twine kuba bagumite tushime kuba nogireze imbabazi zo kureba ko icyaho kakakunda then ngo noza kashomesa to kumanya ko ikakushomera nakavuga nabaye fortunate cyarkunde kintu kiyakozere ningira ngo koti yarukunjiri ekozere kintu cyurungi kandi kitwe nkabashija ntubasa kufuniraho okwisi kumara imyaka indi 10 abo kuba Richard Tumsimogo okuronda sente zeyi akashomesa fortunate then akamweha kanasha ya muhero n'ikintu cyo bwinazi so ezo miliyoni 14 zikoti ya mchwera tumine sentenje abo kuba mu bwiri nojya ngo kuyaza umuhire akamara zikakomaho maize sente ntubasa kugira ngo zikazuruma amagoba ombugufu babashime kusita imuzinga kugira ngo icyo mukazi wo yakozere fortunate kishikere konka mbwe no bucyabireho abire naza kushitama na nogwo mushija betayo na nabandi bantu harubaju bashitama bareba okuba harmonizing enshonga zabo cyaba nikibasika bicerezo mukazi ashashireze sente omubicweka cweka bwo kuba miliyoni 14 tokabo zine mukono gumwe ngo hikeno zishashira then naza harubaju rundi nintegateka ngo ekichemerire kubishomo aha bakaza abandi kugira ngo waza kwicereza ofankejo obe no mangu noza kujemero mbero byo misho West. Manye rupfu mihanga yawe.